Limarija Atajić, bosanska krupa. Sa preko 20 godina iskustva u branši i 5 godina prisutnosti na tržištu, Limarija Atajić drži zavidnu poziciju u svojoj branši. Limarija Atajić se bavi ugradnjom građevinske limarije i od samog osnivanja je imala kvalitetni nastup na tržištu, a to se ogledalo u visokoj kvaliteti urađenih poslova, maksimalnoj posvećenosti klijentu i pristojnim cijenama. A sve to je tržište prepoznalo i poslovi su se počeli ugovarati na obostrano zadovoljstvo kako ove firme, tako i klijenata. Limarija Atajić iz Bosanske Krupe je inače društveno odgovoran privredni subjekt koji ispunjava sve obaveze kako prema svojim radnicima, tako i prema državi. Stalno praćenje tržišnih prilika kao i najnovijih dostignuća u branši, kao i stalna ulaganja u razvoj i edukaciju, Limariji Atajić omogućuju da cijelo vrijeme ostane konkurentna na tržištu, a ujedno joj omogućavaju i da bude respektovana kako od strane klijenata, tako i od strane konkurencije i da ugovara poslove na cijeloj teritoriji Unsko-Sanskog kantona pa i šire. Zato u ovoj firmi kažu, nama je zadovoljstvo klijenta na prvom mjestu, jer ako je klijent zadovoljan, on će dobar glas prenijeti dalje, a to je za nas najbolja reklama kao i prepoznatljivost kvalitete. Zato, ako treba da radite nešto iz domene našeg poslovanja, vi nam se slobodno obratite, a mi ćemo vašu ideju razraditi i posao ćemo vam završiti visoko kvalitetno, a pritom ćemo koristiti najkvalitetnije materijale. Kvalitet, pouzdanost, tačnost, saradljivost, profesionalnost. Da, to smo mi, vaš partner za saradnju. Limarija Atajić, Bosanska Krupa.